Independence Day baby bia woti enka bia no yema Ghana etinkwa se okropon ba se yadom kakra ye fa hudi achi afe apema hankro aduonum enson March bosu mi de tosu ensia da bi se ya Ghana ye declare ho se ye independent a osagefo Dr. Kwame Nkrumah ejina simpie so a ode ho nsem atudwa yakura mu ba beduru sabri na osagefo Dr. Kwame Nkrumah. In fact, so we have a Ghana ye fa hudi who struggles anaze pra ne ye pre ye fa hudi nipa bia e sha se a no mani so ade hunu se ye nya fa hudi enam so UGCC United Gold Coast Convention ni nyina e sha se ana ye Ghana fo bia o mfin se yetimi ede ye ho free broni fita ensem na nam so a womu ko for Osagefo Kwame Nkrumah ba ye se ono emeka ho na onu ntumi prefa hodi a Kwame Nkrumah ba ye a nani suade hunu ne se sade ye pese ye ne nkakra no ye fa hodi ne hia ne ntem so na ono ne de ene se ye nya ye fa hodi esisi a etu hwa o te Convention People's Party no na de ne slogan pa ne se self governance now esisi esi ye nya ye fa hodi. But from 1949 no sa slogan in nemu a na nani suade hunu wo mu a wodi CPP ba adwa so a wona mu ni nyina no na still Ghana yeda so ewo nkwaso mu a yenya ye ho saa. But on the 6th of March 1957 yenya ye fa hodie efri bruni fita ensem na efri saa bre no de ba besi dey ubisa ho se 69 years Ghana yakosen ne odi kan nam so a odi declare ye fa hodie ka se ye nya fa hodie Dr. Osagefo Kwame Nkrumah a obedi ye nimu no na owani suade hunu. He had a vision eba oman sen ko benya enye Ghana nko Africa ko benya united and liberated Africa yaka ye ho abom bibimaya yaka ye ho abom a yade ye ho afri enchichiriye mu bruni nchichiriye mu ene ho nhihye ya omde ba ya na ehye yeso a yemma ntimi hu se ye nipa na ne ntutu ye odigu akwa mu nyina ma hu se in fact Dr. Osagefo Kwame Nkrumah was having a strong vision for Ghana. O shase se obema state led industrialization in Fidinuma ye shase because ye betumi aboye ho bra etwa se ye yankase yetimi ye bibi ma ye ho. In fact, so before independence no any bruni bibia no abefa ko ye good bibia ye bia ye japade bia because omo de ko no ma sa ko dan da ni dia be da daen ba Kwame Nkrumah se ma ye establish ye ho ye man fidi nyuma ye nya no ma be boa mo man atumi agina etisa wo hwa free 1957 ye do the middle of 1960 mid 1960s wono just about 3 years no Osagefo Kwame Nkrumah enuma wa kan si ani nko ase emfidi nyuma ni nyuma ye be ye de aboa ye ho no man ye kura 50 state owned factories over 50 state owned factories na kura oman as Ghana. In fact se wo kan Volta Aluminium Company Jeff betumi a project bi amaye bra Facebook na ye hwa ade Volta Aluminium Company Osagefo Dr. Kwame Nkrumah some of the industries ni companies ya enam ne nsa so e bae tema oil refinery ya ye ka ho asemi tema oil refinery nei ye jaigu wa about 4 years ago kura na enya adwuma ya sa revive ni biemu se ye yan ye fam wo obo ade de ache ye no ye betumi adandani. In fact Kwame Nkrumah was having a great vision for Ghana. Yentuma Ghana textile manufacturing companies ahodo a eno nso Kwame Nkrumah nam so a wo ye say betumi aboa na ye de ayentuma ye ya material because broni de ntade be dadae yeso ye nya bi ne ye mfa mo ye ho bra Japan textile industry wo. In fact o hwe eye aboso glass factory ya eno nso ye say glass factory no so beboa ni nyina no the vision was that ye mie nya ade a ye nya ye de bebo ye ho bra na nya te se broni de besom ye eno kura chi no ye besa anya enyuma aye emabunu benya bia ye
wo mu wo man benya adwuma ye ni nyina ye ni so adi huna na kura Osajefo Kwame Nkrumah wo hwe eye bonsa tire factory Ghana sugar factory ye wo de by na anu bi a ye ka se ye ko sugar factory wo commander yi hwe ahwede kura ni eni bi. The vision was there. And no man, yeah, plan is your bay, sir. One, your friend is saying, one district, one factory, and I make a factory, sir. Dr. Osajefo Kwame Nkrumah Shasia. Now, oh, yeah, a vision, or yeah, no, maybe true. Ghana distilleries, and they, just say, Kwame Nkrumah, the bear, just you who may yen, son. You bet me through Atom and Yamuska. Fishing corporations trading corporations ahudwa was setting up say JDN so wonsam ebetumi akonkan me say by mid 1960s no na Osajefo Dr. Kwame Nkrumah over 50 companies and the factories what me aboa wo man amietumi akreti nyasem ketwa, and that was just within about 3 years post independence 1957 to 1960. And untina omo kan yen extended term no nko 5 years. Yeah, extended a presidential term unko a BC 7 years. Yeah, me no munya adwene no. See ye krado see ye bebo ye ho bra. Within 4 years, super so ye bibi pa bit me aye. Within 4 years, see ye pese ye bibi pa bit me aye. Infrastructure hodo. In fact, of 10K said there be. Ehu hia so man yetumi enya nkane because fidi nyuma wo bie ni nyuma wo ye nyina. Wo planning. Osajefo vision was a proper planning as a country. And then yetimi kasi ye beye bibi na ehon foto na nhyehyeye kura ye nwene ho ni abeye na agye agu ni abo man ne ka, but he thought of said there be factories industries ye be nyina no ye be nyanka ne ade apawa. In fact akoso boda enam so ena o hyehye se obeye na atumi aboa ma enyamakane a ehon nsem atumi agina. It took a very long time and san wo man ye adwene kura se Kwame Nkrumah akoso boda no wo ye no ye predibi abekam. And we're still there. Osajefo Kwame Nkrumah vision. Bra Facebook. Ene ya tretre mu akakra di mfidie ni bi kakra keka ka ho ane ade. But it was a vision of Nkrumah say ye be expand industries no, but just say power. Temahabo or expand ye. In fact, we read the development of Teman Kasa Kranwa or Osajefo Kwame Nkrumah plan mu no. O se ni ye. These are all normal. Osajefo Kwame Nkrumah dey go akwam after independence. No vision when it comes to education. It mean free SHS and another down kwa kufu ado de buy. It wasn't anything new to me because now Osajefo Kwame Nkrumah the car portray say the vision muno be kakra was starting from basic education. Na free basic education no yankon kakra ke bedru baby kra ne free tertiary. It was the vision of Nkrumah. Ne dimu aso obeboa Ghana. Am yetimi akoyenim. Usi schools bebe. Ye hwesu apon ahodo ni bebre. University of Ghana, Kwame Nkrumah University of Science and Technology. Obetre mu eba nei suapon ahodo schools ahodo a Nkrumah wo hwa adan so osi quality buildings. Enye ne die ya ukoye ade ma contractor no de cement miense bi akoye. Osajefo Kwame Nkrumah ene ye boni din wo Ghana independence mu no. Oye a lot for this country. Ani vision no say enye te say ye betu abayagu ku ebebaye any instability ahodo a ekokoso a the first school ekoso Ghana sabre no kutukamu ne ade a ka ho a wonu mutu Nkrumah di free so. All these things eka ho a eka the vision of Kwame Nkrumah ne ade a na okura wode boa Ghana se ye somu ne akase ye kurom e de akoye nimu a ka sa adwempo no beboa wo man no. The 7-year plan, development plan Nkrumah ekura ene yesi ye 40-year development plan ye hu ye ho ano. Enko ba bia. But who had the 7-year development plan? Osajefo Kwame Nkrumah de to ho a. It was about industry, enfididwuma. O man ye beye ne atumi aboa ye ho. Ntinka kokoo no nani so ade hu nse ye nti kokoo ne ye mfa nko saa. Ba ye be process wa ha. Ya sawa no, cotton no. Yetiti bi wo ha ye mfa nko saa ke de be ye ntoma ye de be ye ntade wa ha enuma ye nya nyina no ke betumi adane ani wa ha ne de aboye ho bra na etimi amanyuma epie. In fact ne 7-year first 7-year planner no wo no kire se enke intimi create 600,000 jobs saa bra ne ye do kra ye sei na wo hwese nkoye kokko nko a ba ye benya no ma pie aka ho na etimi aboye as a people
Send is what do ne yatuna jejemu 69 years on. Ehini abedru. Ene wo hwa aman ahodo a no mudi yachi. Ghana ye first sub-Saharan African country a independence. A yetimi nya ye fa ahodie efri droni fitansem no. Se wo keka aboa no a ase ye nkɔ yanim afoforo pinu abesan ye ho ewa bibiman mu a. Ebibimam afoforo abesan ye ho. Ba ka ba bibiman mu a. Ye huri di kan se yen ena fa ahodie ya begye a ye hoahoa ye ho na wo hwɛ ye economy a na ye one of the best in Africa. Because sabre no na ye GDP per capita anase ye kaso oman ye sika ye wo eni ye nyina ye nyini no ye kamu ejapade ni ye sika ye wo ne ya kyeche ne sese sika de agu obi atiri so a nipa ne dodo a ene ye 34 million sabre no ye kye de agu eye nipa ne dodo obi atiri so a sabre no na Ghana ni bia no wanya kura no ne nsisi mu na ba $175 eda uti so se eye wo sika enti na nka ohia eno ne yede check se ohia wo mani mu anase etesen ba ya tena ho menei. There are so many countries that no mudi yachi wo no hwa hwe Botswana emen ye ba bia sabre no mo men ye ba bia ene Botswana abesan ye ho with per capita around $9,200. Ghana yenam 2,000 something 2,500 ne ade ene wo mo ko mani mo jaye. South Africa Shebebi omunenam around 7,100 as of 2024. World Bank one more report no mu survey omu ye fasa GDP per capita no. South Africa etwaye, Namibia etwaye, Equatorial Guinea etwaye, Mauritius etwaye. Sa man nyina na nka ye kura Nkrumah vision as of now ekyekoyenim ba ye de ku we tu we free so na we abeje na we tu we free so near the adesheman First Republic akogu Second Republic yakoyenim ye do Fourth Republic and na de baby a ye dui de ha ye pa ye corruption ketasise pro ye dwirim kankan ye nwene wo man no ho enti yetimi ko bobesiane ya bedi yetimi ko bobesiane ya bese no. We are not thinking of going forward. Singapore, yeah, Singapore. Ene Singapore. Yenko Asia. Sabre na Ghana kura ni ejinem. And so when we nyina sama ni nyina ekojaye 69 years on. And why are they moving forward? Industrialization. Fididuma omo eye no ma me de kwama no ne omo eye no ma export ni ade. Yen dia pa na ye ma ye ho. Ye export to sa ye import driven yankofa ma ye nya bi ni. And so de bia politicians adwene ne say ni onu beba o de bebo ne political party ni onu beba obi wiade akoma ni onu na busua eni hia no. We don't think about the development of this country. Si ekura the vision na Nkrumah wo si ebe industrialize Ghana amani nyina ayetumpo ni nyina industrialization. And they any long-term plan bia and once a political party we ba no the manifesto aba baby a yenam aye course medium ba matwam me de foforo na eba enti yenhye de ni plan ma wo man no say be education ye person in the next 20 years ye koni say we ba no the manifesto aba medium intfo aso biem we ba no so be sesa ne de sa no man no aye reverse 69 years siansesa yesu ni ye ban as oman a me say yenko ba bia wo amanya hodo a mebo mu din se no mu wo yachi bo ma besan ye ho no ewa bibi mamu ano. Most of them wo mu plan da ho a wo mu di komanim se ye pese edu ha everywhere ye de te say we don't even have ye ni long term plan bia na corruption e ha yen ene ye chi obi kura no a dam a yenko kreti ewa tifiduma ntem na obi akodi hu sika ene jese mark of tomatoes ni abobi tu obi man jese ye nin se bia unemployment, youth unemployment adwuma na Nkrumah ni so ade hunu se yenya fa ho de awie ni industrialization nyuma beba na yenhwe create jobs no ene unemployment, youth unemployment nya asem ketwa wo mu ayese ne wo mu ni adwuma mu asikasem ene ade aya dinya ma wo no ehia buburo ekum wo no over 2 million. And so you see independent.
Yes, ye nya fa hodie. Ye practice democracy. Ye atimamufo ho kire wo mo. Ye du ba bia. Etwa se ye sa adwene biem. Na ye koye echi kai ba bia ye firi. Na oman ne ye nhyehyeye a ebegyina mu aboa yen. Na mankunimdie abama ye na 69 years ne de. I see it as a progress, but and transforming bibia. Because we ba Facebook behradia, we eye tifidu mantemu a enipa eni nantwie enu musu sabri be enche 9 ya Joy News ombe hwe ensu we na manage na mu sa no 69 years on ensu a ebinum ni ensu a nipa enum ni e wo Ghana sabi we nye kwasi broni na aka ni tisim se no musu fi we ya nantwie ni gum na nantwie enum bi yo but at this moment 21st century hwensu a ebinum wo man mu ha ba yesi ye wo fa hodie sankrofo we wo mu ni fa hodie ene yesi ye wo fa hodie ba China any UK any other abrofo no country no ka kire yese ye gold no a ye pese ye ton no wo mu ebetu no wo man mu ne royalties ahodo yesi ye nsaka no ye kire sese ne ye pese ye je no ye de free wo ha mu pen enum de ko between wo ha mu pen enum eni dumienu no wo no mu China ni US no any other western governments na kire yese ba bia de ko no ye pedodo age dodo nti wo mu no kire yese ye nyai ene da ho no China, US and other western government pressure Ghana to halt plans to replace fixed 5% gold royalty with a sliding scale between 5 and 12%. Ti ye tie fie na ye tu yagudie no wo mu na pese wo be ye nhyehyeye maye edi endia because ye sori ani ye kobo besia e wo China ye kobo besia e wo US ye kobo besia e wo aman hodo so nti se wo mu na ebo ye besia me yetimi hohoro ye ho de a wo mu be kire ye de ese ye eno mu na e kire de gold ne ye mfanye so wo baby a ye do so we are making progress there baby a ye free na mum the transformation a ye hwehwe see be hu such na ye papa ye hwehwe asomai ni 69 ye feli and we must set up as a country na etumi bua nti wo Ghana ho dadwene bia this is the time but Ghana ho hia oman eye wo man ye ni ba bia akọ se be ye a eye me ne wa me ba isia Nhyira 104.5